Yema yetiefo ene yahwefo akwaba na yenhye kasebo no ase yenhye kasebo no ase a awrehosam anede ema Ghanafo nyina na awrehosam yi efiri ayetwifo himan zongo eno no ewo himan lower denchira ewo mfimfire mantam mu eba ekire mu se maami e wonya mfinhia no aduasa enum 35-year-old mother ne den ade Regina Ankoma wone ne mamamu amiensa anedada mu na ne mamamu ano wo mudinnie na na yawo ewo mfinhia mienu na na champon ewo mfinhia nan ana prince wosai agman ewo mfinhia enson na awrehosam no ekire mu se memene da no edan ya wo mudam ewo twifo himan zongo ewo mfinfire mantam no wo muda ho no mu anadwo no ana ECG fo eje wo monka nyantina esum ama abadam ho na obatan a wontumi ema ne ma enkwada enesum no okoto kandel se na beye betimi aboa na enkwada no atimi ada na wo mu kire mu a ade abachi ne kwasi ada so anadwo be se no mienu be ti se 2 am ana awrehosam kire mu se kandel no aneto ho ma ne na ne yo sesan yo eja atimi ato edan ya wo mudam no emu na buso ba ye Facebook no so a ya di videos ne nyina no eba abekere wo ewe ye Facebook no so a enipa mako enan wo batan a wonya 35 years wone ne mamamu amiensa wono mu nyina hye adane enso no a mepaacho we me beka se viewer discretion mo pese mo behwe bie no ho aye ne ho videos and pictures of inogan wan hwe ya wontimi mfa wani enhwe nanso nya wo koduro na behwe bi mayen ewe ye Facebook no se na be ya wonsu betimi afa futuo bi ade afiri mu na awrehosam no ekire mu a wo bra eja ne to mu saa no esansa na wo batan ene ne ma wo mo adakọ ekire nti wo mo antimi anyane de wo mu ya ne se edan no ankasa ahye adwiri aguo mo so amene okasa yi wono mu nyina adane enso no dwiri ba kire se anya asam kotoa na yebo ehomode se yede ye Facebook no yede video no ebeto so na wonso watimi ahwebie ewo ye Facebook no eso na awrehosam no se ye no wo mo agina ho bie ai witnesses na kire se wono mo ebo modan efre odumida adwumakuo na nso wo mo dinkan efre ye national control room enti kwapem se control room for no be free central region ama central region for no so Afrechester district no na de besie atimi asiewi a ye kasa yi apolisifu abefa emu makomako enan no ama sesi ana awrehosam ankasa ana ebu akro no asemwe esi ye no yensam troli kofi amoaben wono an wode nani edi ensam na chi a woto nkra edema DLFM say yetiefo enso entiebie mama yentie say den sam no esikoso awrehosam yesi ewo twefo himan ya no na wo himan lower denchira mensininim ewo finfini mantam ya yante asem de ena no memrinda etwamu yi ene say wo batan a ne ma miensa eka ho ene ejabra na etumi atodan a wodamu ematumi ase wone ne manyina a chese enya asem de kora na kwanye eja no fa so eba ide etweri ampo nyankopon ne fire service for ne betumi akere memni dai eye anajo du baako edeko anajo du mienu ena yete ntietiamu sei nipa mro ne yese a ye mo komponi ye nkwhwe ne yehu asem kora ekoso wono mo ne sen ya ekopie wono mo a eja pa ena ato dan kora baako a obatan ene meyi edemu a tese etumi ahia so mo mu nyina etumi ato ya nom ewon sia do na batan no eye wo ba no ewo mfie no aduasa enum na mofra no eka won ketwa pa no ewo mfie no ensia adantemu a no se mfimfiri no ewo mfie no enkron na de onu mfie no wa ni ma ye panipa no onu ni mfie no ewo mfie du mienu na omu nyina etumi atwa ya nom ewon sia do na obebisa se ba ne san ene jazese eba ye a ena no memene da nopa na yenuanu yisigi je won kanea nti memene da nopa no ade kosi kwasi ada nyina no na nkanea eni won no no manfo isu se ebia maami eso candle anasa ade bi ebetumi ase ade bi a chese ebetumi ama wo han ene nam so ema ija no eba ne mum senchemu wufo bi won mo a agi se odum jadwuma eku ewo chifo atimokwa no ene betumi ede mu nchemu ye ede aba montene na ebi obi nso bebi sase na sabren mu na ekunu no ewai ekunu no eye Pentecost elder nti sabren no no so ewo baby foforo anase ekuru foforo so a onsum ne nyankopon wan sa awrehosam etumi esi ye nsam yi na efe nso no emu no omu nyina kwa kopiem ewo ye twefopra so mochre na yani edi nsam na ti de be free mu ababia no ye mfa mu amane emfa enkame yetiefo munsam treni Kofi Amoaben Live FM Cape Coast enti yensam troni Kofi Amoaben
ana ode sa arehusem we asom ye no na ye boy homode pa na ye ja video no e dia to ye Facebook no eso ama mo so matimi ahwe bi na wo hwese nia esitie no a Hey, Kwadwo Okon wo video ni bi ho video ni mahwe ni newsroom ho na Okon menum nyina to wo hwe enipa ba se de wono ma hyehye aye na ye urade nyankopon enipa nan Okon ma hye te se wo ho se de enipa na hye aye na dabi na minim second na no mo di si ho no ma yeso mo wire firi wono ho na ahye akopem se to bibi mu a ameje na tumi as na wo hwe dan no kro Okon dan na gaza ni nyina ahye ndi enipa de ebe den na wo nhye ano den ya etimi ahye ama roofing atete ni nyina ama dan etimi adwiri dabi busuafo we ni mu wondi Okon ano den se de pan nan ba kokora ntumi anka Kwadwo wonim dabi o yemfa nto yetiefo anim na etiefo no nso emmo abusuafo amane se se opese wo so candle a wo ho ana bibia ye naked frame emfa mai baby a sade no kura afiri to a betimi aka ade a behye te se bia rubber ana se bia material bia wo de sedan no wo de besi a fasi kona bia se firi to fo kura no a entumi enka bibia behye ene minyasho ose baby a yato hat house fia hei na second on efiri to na sanka bibia ebetima hye ebedum Okon mimpo emra yesusa no me papa ka kire me se pese ye so candle anadwo edisi dan mu a yempe plate ana se bobi yense nsuo ni yemfan ensim ni yenchia na nto ho ene se hia na se sa baby adu na betom enti ne se to nsuo no mu a ye ni obi ani asem ne be so na light ni ho a yada nti ye besere se obeso candle de asi baby na ubetimi ayi wani akopome se ade na be hia obi wokwa na ode asikwa na ben bag ho e wodan mu enti efiri top betom anadwo a wadan so de okwan ka se wani sente wo no na awudie na baso awie because eja enya to dan ni mu a ebi kura wasa to windows ni nyinam ti emframa no enye baby amfa enti wisie ni kura begina dan wunyi baby kura mpa bedwane aye dan afa enti etom a odo no so waloke uhu baby mpa odo no kura wompo no wakubie Kwadwo nim se obitimi so kende wo ana se boboyi obitimi so edisi ne dem na baby a ade ni sie no wotene na mu kura mpo a eka no beka enkwada ne bi nso omoda wo mo pere kakra even abata ne bi kura mpo ne mpanifo ni bepere enti ade ne se wo de ema ne mai baby a antade wo na efiri to fom a ankotom ebi kura tumi de ne mpa anim ne mpa na animu pe na ode kanda ne de asi ho obi ditimi etimi de si empa na tifi no empa no na tifi no a wotimi de mobile phone eto no obi timi so candle na si wo no wada ya de enko edi agro ye besere de asie menye ni se we na edi kan ya si Ghana ha na ye besere se yemfa we enye ayi ye frɛ ne sɛn ahweyi ye firi sɛ ye betena se ne de bia ne marketing bia ye betumi abɔ ho ban ne ye ma ne nsi ne ye betena ho aye nhwe ha ma na to ye de ɔko emu oden se busunyafo nipa mako nan bako kura mpo antumi anka wonum nyina busunya na se nyina atuhwe ye besra ye tiefo se video no se na esitie no nti na ye editing kakra se na be ya mo betima hwe bie bada fe de video no aye ready eda ye Facebook no eso na Kwadwo edan na wo modam no kura no se bi edan na nye edan na nhye nkran na so bia de owa no me pato ba ye Facebook no so a se edan na ahia me ho ni nyina wa yo Prasir ni nyina bibia firi honom bibia firi ho bibia firi asemwe pa de hu ye mobo wae chase enua no ye de abodan no so ni nyina ahye gufom ai de said ye obi hija bidie o hwe ai de say obi afu a wado na de eja tum na wahye ye fra na ntana sabfe na de yaye Kwadwo yanto aso Okon yanto akase bo so na private legal practitioner onu kra ye obi a oye ota obi a otwetwere homa ne den ede abet jamfin wakasa da desre ede atoga na de hye nyina ndem se free na ekobo moden se wonnim na do de hye ekopie mu awara sabia na koba se efa doctor fro ana se nurse ni bi nsa so okoba ode hye no pane bone ekofa duro bi a enye se ode ma ode hye no ode hye no ekofiri ma na se ohwere ne nkwa
omani se bo homode an ekopie mu ewo chese ne court ne mra enne de na tumi abo no my Ghana yare sabia hodo a doctor for na Venus for hodo bi kunkunkum ade hye betugo no eso betini aten opani kire mu se be pim samra me no kese Ghana de hye bebre na hwe ono nkwa enam doctor for chese ne mfumo so ono maye ena visa na se for so mfumo so mo yenti akoma ade hye be hwehwere mo nkwa na se ja na kani hu mpo ehu nya se san ka de hye betumi ahwe ono nkwa o kire mu a so ma Ghana de hye bi bo mo de hye bi kopie mu o chese ne yare sabia na ko ba se san kwanhye we kosi na so mo tena se de mo sa de sem devinu fam eka so anya hwe a o kire me ekoso ye ne se bekoso atu atese o man Ghana munti ehu be nya pa sa na motu bone ye ekoso no Ghana fo nyina ba so na timi abona cheze ne doctor fo na visa na se fo ahodo bi a wonom edo madwuma toto na se ma efas mo nipa bi hwere mo nkwa no yetia o modern ye timi atu sa ne ma na sen opani aka se kire mi se ko ba ni se ya etere se nya di nkaza media me de kwa o Ghana mpode ye nem se de kwa atu itie sikagegye ne ade nti obehu se beka kan kwesi hwenti no memomode ya etu ho na mo bia o kirem za de se mpo atumi ka de ne sese ne boka so mempode ya yawa mafamu no ehu hia se mesa fa yare me de bia da asema ekopie koto a ene ya wakina kwane ba bosume ba ko mfie mienu na asem ba ko pe yenka matuntwa yenti de bia ko ba ne sanso bekoso aka na de hye no hu ye ne yawo nti no ehu nkompo nya de behia se ni bebo mo ne ho mode ya na waden watu hu anamon na eya lawyer abet jamfia ka se kirem se debme ye nya ne sa yamo ye ho mode se ko ba ne se ya yamo mode ya ne yetu hu anamon so betumi aboa ema nipa fufuro bia wa anamo so ekopie mo ya sabia hodo no ekoba ne sa jeze ne doctors ahodo na afin so anase se na muduma bi omudi mo mode am omani atimi ada ho free say so ko ba se court ehye se doctor ni bi nkodam anase nurse bi enkonkoda afia se wo mra wo moden akwa fa adura enye se wode ma oyalefo bi akono no kokofiri mo no ekoba ne se betimi ensa na ho ma doctor fo ne nurse fo no woni mi etimi abode mo ani etimi da ho pa lawyer ka se kirem say efiri ne ko Ghana ni bia woni odi hye be kwa yare sabia ne be fa doctor ni ensa nurse ni bi so be wote man tena se nya hwan bo moden se bo moden apa a legal partisan lawyer bi ne wadi we chetuma twitwaje na timi aboa e ma Ghana rehye bi a wonom ahwe wonom kwakwa no eso atimi ate waka se kirem say ono wanko sempo enimpa bia ndihye bi ewuye e ma doctor fo bi toto omdi media se ma ne fa so hwere wo nkwa no o kirem say one client ne kasa ya kasa no ye na dwe se no mfa ni triple fanje na so mra kasa na otie na ese mikesi na wo moden apa tentene e de man ni senti Ghana fo de hye nyina mo moden say so bi dum fa kwati kwan bi so ma de hye bi hwere no nkwa bo won se de be fa emra kwase na timi aboa na ya sabe ahodo no emra etimi aya dwuma we ni sima ahodo a efilo ya ni a on the one ben pa wo mra ni mo ne den e de doctor anasa lawyer abet jamfi enche ya ba de ye kasebo enawie yi ya bo akire e de amayen etiefo yentu akasebo no eso yetu akasebo no so ana ye konfa omantamu na hohoi circuit court akwa setena na court ahye se maame ane din ade Anastasia Ekudi wanya 40 years won konkoda afiase abosome makomako ensia na ye maame pia sebi wobesu enyansa afrimu ne nyina no ene se wakowia mobile phone a ye Infinix Smart 6 Plus asa okasa wo ton anebo no 1200 teteno 12 million na maame amanebo no kirem se eye kwadu a ye dia bono dadaada afi atwa mu no December num ne da na toso edu enum sada na ye me birthday anye de maame ko gina mu ewo koto na no na ye de kwadu bo maame ye busa no se maame yi yeso wia mobile phone a ye Infinix Smart 6 Plus na kwadu yi wudi ho fo ana wudi ho bem na no ana maame Anastasia Ekudi kire mu a my lord me wonso sa brobe mi wi ahwe mobile phone so ye de ban esuo boge enti yese maame wo kire no ho kire ko to no a na no no mka se maame yemfa ne nkwa remand na bresem yesa de na ba na efia de atwa mu ana ye de maame no eba ye na ye de kwadu no eba no ope ana wo kirem sa my lord afedie ampa midifo na mobile phone mi wi ai ana kwa to se na adenti na nka wo de ayi atemuafo anim ebeye approve sa na wobra no a court no tena se no eye chief inspector Charles Aziati wono na ye kwado boni ana wopani a wotena da musa judge eye owura Michael Johnson Abbey wade to da ekire mu se wo hono mu na maame bi eba ye na maame no eye complainant no di ama ewo ensamunum wobebo aposifo amane se wo ye obi a wo provision store ewo ni fie anim sada nso ana madam Anastasia Ekudi no nso ye obi a wono nso to ade na emom wo mu fie no ense da mensa
na wo shop hono mo na kire se Anastasia ba ye se wo to samna no so no e Azuma blow don't touch me ibia 2 cedis ana ye ton de ma no na provision store na ne kirem se na wabra wo ton ade e de ama Anastasia no nani efri ni mobile phone na eda ne table so e wo shop nanim sana maami Anastasia wafade ko enunti wabra maami no ton ne samna ko ye no ansa na shop na nani eba ne ho so se me di mobile phone yeto ha nanso me hunu ntia ne medi nkan abo madam Anastasia ekudi mebo no suspect ansa wo bono maami se nyo ne fa ye ana maami no wo provision store no eko ofie fufuro mka se ye mfa mobile phone fufuro enfra ne number no ema no e bia ne wagya to baabi anfe ye frɛ ya ene mobile phone na sha Anastasia moto mu ene kre ne so sum wate ye ni kopie mu a police station a chese ye yire no ano afa no ato na num tuo se ampa mobile phone on na wi aye na no na court no kirem se da bida se bi akwada wo betimi do mame mpoku adi agro pa ye de opɛ na emom se bi wo papa ba bi wontimi ntam to wonum eno ntini se wo de court wanim adi agro sa no kwai na kwada mu abosume mako ensia na wo pia wo besua nyansan so afrimu a wei ene nkomo a efri hohoi circuit court wa ababeto da mobile phone 1002 wo kuma abosume ensia Infinite Smart 6 Plus. And we kwa wia. Na kwada mu infinisia dunsia. Is it 6 months or 6 months? 6 months. Kwa infinisia ma akoma misi infinisia. Abosume ensia na kwa kwada mu. Susuma mobile phone di hura Infinite Smart 6 Plus no. Nebo na ne hia nebo na 1000 to 12 million. DLFM 106.9. Hey! We say we jai pama. Janet ne Paulina 2 minutes omo de beka banko. Wait, 1002 de omo de yeden. Enso wonom. Adwa wo mo dwen. Mame no wanya de. DLFM. Wa ha na busina. Bi go kwa da fiase abosume nsia yi. Wo ma e we kire se o hwe wonom o. Wa ha wo. Onko no nkusua de mfiri wono nsamra. Oba kura wa sa age ni muguase. Sentina mpene se kompo de oba ya no aye ne kase. Ne kase na. O kasa na jijim. Yes, yen tunufo say sabi obi nko wi ade o na mbom no. Ade bi abaye be wi na hu ade we de bi man kam yen ni say no. Aya ye ne preko. Sasa na obi ko fa maame adoma amamone. Ekotwi na mokum ewi akire so nkom na wotwe miensa. Momone. Apa. Atenkwa mu keke masa. Eye mfumo so okra. Okoyen to akase ebo no so na running mate be de akire. The bay no running mate be de akire. Running mates. Kwajo na butre. Kwajo praise. Hallelujah. Kasa tentem fom so mpamu da. Enwa no ya be ya Frakatuni ya be de akire e de ma MPP emanyoko no. Dr. Matthew Opoku Prempe dodo na bono mane se napo wakasa e de atoga na de chefo nyina nim se Nyankopon ya aduma December 7 abato ya babeto ne de embe manyoko nda so nyina atwede ampon Nyankopon na panu mu se nyina no o se twede ampon Nyankopon so e na embe manyoko no wonum eni eda o kirema ne jese ohwa na monpa embe manyoko ne tuo ni mode ba wo mabona twede ampon Nyankopon krampo ni se mabo adwumaden pa ne senti ebe so twede ampon Nyankopon ni se Nyankopon ya no pani ma bosumen ne de toson son Ghana fo nyina kwato santere ekogina ne adaka nanim se kwato aba empia manyoko mo moden ato aba no de ma no Dr. Matthew Opoku Prempe e de se wa de tudwa e mo kokko pie mu e wo ye Mount Olivet Methodist Church eye look e on no Lagos town e water curating ana ko ena no mi nai no de se nyina kwato je no kirem se e ya possible se twede ampon Nyankopon bo na ho moden no ama Ghana de hire nyina tumi akwato aba e de mempia manyoko no na ne breaking the 8 agenda de so manu so no Nyankopon atima ya adom mane tumi aba mu pan o kirema twede ampon Nyankopon bo na ho moden Ezra go light ngo mese hwade kusonko onya eze Odisa David monya hode sonko ekum go light no obetimi di asra eye neze Dr. Mahmoud Bawumia and afinso ono te se running mate eye Dr. Matthew Opoku Prempe no obetimi aboden akwa de nkonim ne 2024 abeto we de wonum etime de nkonim pa na yebisa nse ne Dr. Matthew Opoku Prempe na de nyina so pa na onya yante o keka sansemi ene o kyem se hwe ade mo kenka atwa sabana na kokenkan yen Luke chapter 19 verse 40 say Dr. Matthew Opoku Prempe se ade twede ampon Nyankopon wasra ngo pao ne se de ngosra no ayaka siema ngosra na betawa nantu kra o chema de se ke se don de o sene ne the bishop kra o chema o kenkan Luke chapter 19 verse 40 na ni nyane se twede ampon Nyankopon atwa de ahya wo no mo sen ene se koba se ni pa we mu pom ye wo no ma no na Ghana de hye mpo se se man kan bi prema nyokwera anamompa wo no mato
ene mbane ba o mabo magana ne makwaye pade amamu impra twedi yampa onyanko bo no homaden anya na anya ne abosia abo mo sore gina wono na so ama abosia no ato santrententen akwakoto aba ede ma mbibia manyokwe magana re hye mo hwe ade amapene ho ne se de o kire mu se ade biela ni hono ma eye twedi yampa onyanko pon ya nanti o mani da so ba kopa aka ene twedi yampa onyanko pon so bo no homaden anya ne nyane abo ma akwato aba de amapepia manyokwe se de tie bia no breaking the 8 agenda ne de Ghana vopo se wonu mo po twidi yampa yakopon obecha manaso empia manyuko no so emo enchire mu nie na ya pen ne no se de doctor eye napo batoboku prampe kasa na ka boy homodi bia senka yensa ebeka ne no e de ma yetifo nanso ene no ebukef ye boy homodi yensa ka ne na ye boy de ma yen etifo ti weri nsima hodo a efri napo asa ye ba waka se Ghana de se de tie bia no twere ye mpon yankopon obenya ne abosia mono matu aba e de ma MPP emanyuko no abosia abo so wasi stones abo ya ye dikumu no me na den wasi Luke chapter 19 verse 40 twede mpon yankopon ka se nipa we mu pomia wono ma no a one yankopon e ba ma abo asore aka fo one yankopon se de tie bia no Ghana of de shempo ehu modem bo mpia manyuko na abo na o yankopon be nya ne abo mama ye nipa akoto aba ma mpia manyuko let me break 8 any we campaign na den o se misa ne no ye campaign na o se Methodist church ne tawo no machi da bisa abosia e wasase so na buga na he do so sene wo mo beto aba o anaden mo do so sene bebre ko nti sa abosia beto a abo no se o ma akoto aba ne de ha na ke hunya so me ye campaign sana pesa o kira na sana pesa o kire se Ghana de kire me beto de ba se o mo so te de a ya ka ne be ya abo December 7 no be ko no mu je nyina ho no mu tisisi so kama no mato aba ne de ma MPP am na akwese mu wetia overpass okay endo ade ni bi mu wetia overpass na je mato santene ebi na hwedachi ebi su de hwene mfimu o ma akoto aba na MPP me anto akase bo no so ya da so agire mu wo NPP wo so no amanyuko no emu a wo pani a wotu franka apere to me se mampani eye mampani abedi akire Dr. Alhaji Mamudu Baumia na wode ne campaign akwakopiem ewo buadua ewo akwatia mense no emu na wobra Dr. Mahmoud Baumia wo kasa no asamba kwa wode atodwa ama sesi ano ho nkomo aba no nyina no ene se ebusuyi se wo kenkan eye regulation 31 eye LI 2180 no a wo se upgrading of class ene se Ghana mra ehye wo hyenkani bia se emfinhia mienu bia no wo driver's license no esesa wo ko na wo ye renew a na mpanifo sa hwe se bia sa wukita license bia 2 years no ni ama license C neguso a na kwa Ghana mra no de ehye wo bia kete se emfinhia mienu ana driver's license renewal no esese moye nanso Dr. Alhaji Mahmoud Baumia echirim se san hyehyɛ no se nyankopon ya dom na so beye mampani a wobetwam efiri se wo hunu se antiasie bia nim sa de ntida se driver's license renewal no ya no emfinhia mienu na wo kyeremu a se wo ba wo de beko emfinhia nwotwe anase emfinhia edu na kyerɛ se driver ni bia no ansa na wo be renew wo driver's license no agi se bia emfinhia nwotwe anase emfinhia edu 8 or 10 years na asemwei me nkwa homa so na ye ne owura Eric Owusu Ochre wo ye certified driver instructor na kyerɛ se Ghana mra ema ne tumi se won kyerɛkyerɛ wo bia wo pese wo hunu ka atwie enti wo ye certified driver instructor wo wa homa so ye ne no eni ho nkomo ekakra akra asomdwen kan wo me pato wa pombo ko de na bo ade ada na de akem mande ye de nyame ase ba bia won na se eko kakra bi wo mutia na watwe ho kakra position ama ni ate wonka afedi ye emuda ho yewra ye nim sase ba se ye kyerɛkyerɛ wo bi se ne ye sitwika wukitamu abodi nkrata nti na ye fe certified driver instructor wada wo ma wo ana wonim se ne Ghana mana so ka sen kan finhia mienu bia no ana sese nko hyenkani wo ko ye renewal of driver's license nanso no Dr. Alhaji Mahmoud Baumia kyerem se wo ba wo de be ko mfinhia nwotwe anase mfinhia edu mo na mo kyerɛkyerɛ ahyankafo no se ne sitwika san nkomo bi se woti a wo je ne san okun mechia DLFM for ene no US na me fani say mete sa statement no me being a certified instructor na was a bit worried
in the sense that we share your accident ratio now from January to June, 180 days now. We share record now. We're looking somewhere 6,653. DLFM 106.9. And I will show more, more 700 and something, 7,000 something injured. And a total death 1,237. In the ocean records in Adena this year and ocean average now nipa 7 EU. Our car from Shemu. It is a driver and Tetiano acquired to say the better politics at the December remember. The America and Rana say no or Case or Bessana in 8 years. My first question is he going to amend the LI? After the amendment, is he going to provide some in-service training for drivers, all this period before the 8 years, And I say, you're going to try to set in a passport here. At that almost to say they are 10 years and sign a renewal. I want to make concern in the world. Because Osha and Muna reputation takes one now for renewal of the license. Nipa applicants allowed to go to do eye test. Eye testing because Gishino, eye test standard and say senior of the license in changes to me back. If you are a bit to me back the Panafrican money acquire affected. It is a start period from 1 year all the way to 8 years, and that's a fancy Nipano, many atochima. That's start period in our renew license. Not enough answer. I wish again it is. DLFM 106.9. Number 2. Nipano ko renew license. Officers testing Nipano with road sign. And my almost say Nipano Najun a client Sonia Maniaman, but to me, Esto Ekakaibiana. Into meaning, so we are a co renew the license. Nipanankata a course of mean service training because you have saying Kofuba every year 1 week theory, 2 weeks theory, and Sana Omaka for your renewal as a name. Sanya Mano or your punch. It is a or train mood their course 8 years to 10 years now. And she say, Brain, normally the Guaquem. Are they going to amend the LI? Someone yes, Sanya money in there to me, the MY. MY or Pambias. M1 as driver instructors in all. There be MY Ghana as a whole. Okay. Yes, a driver instructor. We are talking about Meming car for near ABR, the Meming Dinky Daddy. Make car in the sense that for road safety, we are promoting road safety. Anything piano, you say you're a defensive driver instructor. Okay. Defensive, say ni panel the opera or panel, every more and for far when she and I didn't Ember. Into a 2 more requirements and only the Emranaso. Then for far when she and I the Ember were panel. It is a yes, entity now we are not funny, say, A, and Nipana identity and now I didn't license. Many panel quantity, ABR to 8 years, 10 years, and Sana. Quantity, what shall that go mine? MY, because in Juma, you crowd Jumaya or Kumo. I bring up the Yahoo for Singapore, Eddie come. So that Madame Mama was winning the idea, Ako name. It is a entertainment, Nipana for Singapore. Money name the uncle anymore. She say, Carty, Ebony. The Munyama different from Nyama cars and it will be a one who says, Crampono, with the car be proud the manner, who left and right. All because Nipano watch it, Nimidiano. Interior had accident is in Sanya main Nakinka. It is a yes, one a crack at Arabia, or Meba, Mamanaye, baby a Mayano, 8 years. A driver for no. Means the sense of accident in year 80 or man win, or many budget.
the old mean in accident in the Caribbean and anybody in the sense say Ocran and that uncle who be a 10 years. And yes, you can now walk a Kuchian in a year show, but he has shown one. He has shot for one. Because the accident in this year, and Kawa, Ebia, at the Kaunia, Ebia, the Kawa, sister, or papa. It's me and Shannon track it. Okay, Yera, me Jawa Mawako, Yenim say we know, Ebia, Yabeka, say, a year political campaign, na year political platform, Sunti Nebia, Epia Bontain. Also says, Siano, Epia Bontain, or Renemus Ebia. Institutions are one of my duty bearers in road safety. Bet me about Bontain, about Cherewa Madrin, irrespective of the beer woman politically. Yes. And I'm expecting that thing because with this thing, I'm not sure that even DVL will take it as it's supposed to be. I'm also. Me sure say DVL cry any inject that way. Road safety any inject because can start and some road safety campaign on you in Abaso. DLFM. But what you say? Matthias because road safety no both are in na say ombebre akwenhyiase. E wo kwan mu say ombebre akwenhyiase. Na say mma na nyama ye de ba. Nyama na emwa omumotifa. Omude say ye be si ye be hye anase ye be bre akwenhyia no e wo ye man. Then what is the essence of road safety? Okay. And Yera, my Yanas Papa Pana and Comono, a friend Asha Sienti, Yaku and Bibiania, Yabesa no the Huncomobium. That's it. Yen so Yadase Papa. Ebusia Yera, Eric, Ousu Archery, were your certified driver instructor. Anna Sansamoa, Abeton Montrus, watcher and Adrian Ewa. Enti emunsam eno Kwadwo yantoaso yantoa kasebo so ane yembo mfamra mu ewo frankatwini edema NDC amayekuno mampani dada John Dramani Mahama wakasa de atoga na deshefu nyina anim se nyakopo ya dom no openi ma bosom de toso nso Ghana focus na nim ekohunu moboto abane de hye nsem zo meda Ghana ma nyina no emwe nanto to ne manfa Ghana enkopie bo sha asa so de a ade ba ko hia ne pa obaye ne se enipa wo be pa no so mebua na omomode antoto ne na bamu no etimi kosi ye pa do bedi kan ahwe nipa wo no SF 33 ene nipa wo no watu hu ache honhom o my Ghana ede wo makoma so nyese bia nipa no wakobo degree chese all qualifications ahodo ni bia ye nkrata asem o se no so hu hia de nanso no ade titire betimi aboa na Ghana pa ye tumi aboa ye homaden akoye ni mompuntu mu no yinya ne se benya nipa akene honhom wo mu asa nipa kro no omo ode o my Ghana chese atu o makoma so ade ne da nyina no moden adwuna o my Ghana ho o man penda da e kire mu se na ban ya gopo ya dom pa na Ghana fo etu abade ba ne de a anamo se no betu ne tumi aboa na o my Ghana yatimi akoye ni mompuntu mu ode se wonya do tuda e wa 10th eye public lecture dwumadi e course so e wa Kwame Nkrumah University of Science and Technology Kumase na okasa kire mu se wohwe opening park no oye chairman edema Kwame Nkrumah University of Science and Technology na Dr. Paul Victor Oben no you be no ye chairman edema jezeni school pono no sa kire mu se papa we modern boy ya pa wa my Ghana mu etu hwacha hohom obetu ye edoso ma my Ghana mri bi atwa mu na ehunya pasa Ghana de hye nyina betimi ya fa na wodo masua na tumi ya bo ne ya mamuo mu no ya ho se ya ko school ya body degree ahodo nti no jeze no ane hia ye wo kire mu a so amfo my Ghana no anto akoma pono so anwene Ghana ho ye e me no na medical wa bra bomu dia entumi mu ampuntu ahodo my Ghana ya pe no yensentumi nkanti wakade ato Ghana de hye nyina mu se opene ne Dr. Paul Victor Obeno and mo po tu ye de Ghana e hye ni mu e bo ne bless Ghana ni no Ghana de hye nyina ensua sa ne mo we ni yemwe na kopɔ ya adom na so betena abanwa we su dia sa nipa wa no sefata no baba no homode se wo pa obi dia enipa wa sefata na ode Ghana betena koma so no ba pa na beboa mana mamu atini akwankan wajemere kasa odwumede na se emu enkyere mu nie. By way of conclusion, I ask myself, what would PV, the phenomenal politician and political colossus, have done about the current events unfolding in the country today if he was alive? Politically, PV would have strongly advocated for free, fair, and transparent elections in this coming December. He would have called on President Akufo-Addo to state that as his commitment as well
and would have demanded that he demonstrate that commitment into free, fair, and transparent elections in practical terms. PV, if he was alive, would have called on the Electoral Commission to eschew the partisanship imposed by the president due to the presence of the president's partisan appointees on the commission. In the economic sector, PV would have called on the MPP administration to organize a national stakeholders conference on the economy. Any awuti ye aya Franka Trini edema NDC emayuko no omampaninda da John Dramani Mahama nene ena wote ye no yentu akasebo no eso na yenkan Ghana fo adwempo ne kakra wo Facebook no eso ana safe as born ana wose woko kasebo no edemo papa na woni Kwadwo Sammy nyamensira mo ne adwumade amobo mo nso nyamensira mo papa sa wiai mo so magyebre na mutie yen papa na Kofi Parliament edifree agona bobikuma ana wose we want peace in Ghana. No one can change what God has already chosen. Yet I say Anna Shatta Mohammed and was say this is so sad. Vida Akatara was say what a sad news. Oh, intini papa say and say man never is you. And also what they abey na odoi edifree tema. Anna menka hwasem me da say keken so edifree kaswa and was say NPP is the only party that can save Ghana. Yet I say Anna Jocom was it so sad what emojis naba Anna just a what enisio pam Adepa Ellen was it this is so sad. God have mercy upon us. One also the emojis naba what enisio pam Anna Florence Mensa was it we are whosem we no eye eja asho about time and then mammy and sa was central region home message Anna Bay Anna Florence Mensa edi emojis about what is you pa na apoda senyo anwa se hunwoko. I am watching you live from Adas Sege. Now I say it is only monkey that always do something. Nyabutre ewiabo. Anna Doris Chum was say the news is loud and clear. Ewo nsawem dobru was offer missing you rough. Yes, sir, we miss you guys, rough. Yeah, they are rough no dorsum. And Filippo Edifree Kwabre Kasem was say we are enjoying the show live from okay Kasemo. Okay, and was say greetings to Father One Cantona Yomate and yeah. But Smith and was offer when Kwadwo Sammy metiamo papa na metie Kasebono live Edifree Watford. Ewo United Kingdom Montreal eso and was it good news yada sepam and Shatta Mohammed again was it DLFM you are always the best and one also what ya bam ebusia ye jira we so adan ho age aboafo enkrato na fe ye ba nsem aka kire ye de ebeto amoso. Yes, no man to our water. Out of menu that in a metu better. Makwantu ho nsem eye medadwen nanso me yensem tro ne nti menya daje ye hwehwemu eko hu Sunday Sam's consult na wono munti ende metimi ba menya bre ne adaje ekenkan ye eye investigations about womo ana me hu say wo apply for visa assistance a emfeli efri say wono e track records madanse die nie ma me nintrel Sunday Sam's consult edi Britia webi ebeje o visa amount. Say we call United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, Nafe Kradie, Serbia, any Greece in so abeka ho work permit ethetri. Ma mentre wo mo etri kwan. Sunday Sam's consult e wo Ofanko barrier. Asofan I wo ben Wise Park Hotel. E wo Asofan New Station hono mo a. Phone number 0244291546. Email address no so e Samuel Owusu626@gmail.com. Yeti ehudi enti we connect dreams with opportunities. E manenye wadwendwen frɛ wonom na nso bedi adanse empo asede media. See no man to our water. Hey, anokwase fix my ride adwumayekoi ama omanfo ebopre mine etwetanga egu yeso okrom ha papa se eja Ghana ha wo mu ne abenfo a wo mu sisi accident cars man ye se car ya manufacture na neya wo mu bomodin eye engine tuning overhauling body works oven spraying air condition service upholstery electrical works automatic gearbox repairs maintenance na general car servicing bia se wo car dada anas
say asɛn na wopɛ sɛ wɔtɔn frɛ wɔn wɔn bɛtɔ de ama wo sɛsia wɔn wɔ towing car bɛtɔ car ma free sɛ ɔyɛ customer deɛ ɛna sɛ ɔde wɔ accident car ba wɔn bɛma car foforɔ sɛ etwi ɛno nso free hwehwɛ Fix My Ride Limited akyi kwan wɔ Accra Academy School no enkyɛ mu hɔ Odoko Police Quarters kwan no so Atiko Junction Goyo Fuel Station no akyi Kaneshi Odoko Highway one crime Fresh 0303 944 880 0202 227 660 0540 556020 and our website www.fixmyrideghana.com. Fix My Ride, own the finishing. It's official. DLFM 106.9. Abusia in the way, my Samoa and Samoa Kwabam Fambra DL 106.9 FM Casa Video so. Ene Juada area from Tobreka Sebo so mreredu say yesin kunyana gudie mu nsem papa ya boaboa no ebusuya ye begibre na yesanimu edigu fam edima Ghana nsemwa ena nkrofon kroso the latest any exclusive sinina ena ya boaboa no anawie ye de eba besomo wo somfo amedia gudie mu nsem no eba besomo wedi amege so no eye ayensu ano de share Apakan GH the blessed kinebusia yensha siem from Ghana mnantia esia kan ewa manoni na otwi omo de bono eye kejiwa eso ani no yemfo mo nsam amfanto ani mudia wo Germany Bundesliga 2 num Bobo kwa friend Hamburger SV ene hetabelin ekotie obi a share yonko ekaba akobako na Ghanaian forward your friend Ransford ye boa Konisdorfer Shannon so former me say ono no she go no edema Bobo kwa your friend Hamburger SV na on the 11th minute eno otumi share sago no edi emama ye de won some edi ato anim na this season a brand your friend Ransford ye boa Konisdorfer no or form brutal 2 games a ball Bundesliga 2 no washe 3 goals or 4 yepa yeron some at the amount what when each Belgium Pro League no Bobo kwa your friend Westerlo omone Union Saint Galois everybody na area chino na Westerlo ashe and 9 Emma Union Saint Galois ati mumiansa na Ghana Abrantia your friend Mohamed Gaddafi Fuseni ono no share second goal no edema Bobo kwa your friend Union Saint Galois 70th minute and to share sagona yere won some edima na ni 2 games wabo Belgium Pro League no edema Union Saint Galois no wa share a go back and why assist back 2 games no were involving no in 2 goals yere won some edima Dutch Eredivisie no Holland no Bobo kwa your friend Ame Etnafie Emma AZ Hakma ball my kaba comment mente Ghanaian ringer your friend Ibrahim Sadiq on the 4th minute and o share go no edema Bobo kwa friend AZ Akma yere won some edima Sweden League no Bobo kwa friend IFF Bok omutumi echi Gayes ebo my kamino omutimu ba ko Ghanaian midfielder your friend Michael Bedu ono and o share first go no edema IFF Boga on the 8th minute and o to satrana yere won some edima na uram our Chelsea fo akachia na nsend yo matie Ghana and a Ghana mranten no musisa omuram ewo makache na Ghanaian 16-year-old midfielder your friend Vincent Mobila Menoka say we ram our Chelsea akachi wo England oni omo astati training say bibia to India Samba Stars Academy ablante obe ram our Chelsea no akosina kan ewo Shannon so former me say already no 16-year-old Ghanaian defender your friend Fatao Ganiyu ono so Menoka say or trust ewo Bobo kwa your friend Chelsea akachi ye de won some ediama na former Kumasi Asante Kotko CEO your friend Anaya Aponsa ene urem ewo Moldova ode no akwakobotima your friend Spartani Sport 2 ewo Moldova na Kumasi Asante Kotko omo former players mienu ene no omerem ewo Spartani Sport 2 Boboko no akachi omkwakosi akan edikan no defender your friend Nicholas Osebonso ena fenso no attacker your friend Isaac Opon aka Neymar no omo nyina ewurem ewo Boboko a your friend Spartani Sport 2 akachi ewo Moldova omkosi akan ye de won some edima Ghana national under 20 coach your friend Desmond of Femeno ka say enchebia wafu zombie under 20 championship no eba so na we name 35 players audio mu remuna inde no wa kwakobo sakensi na ye de won some edi atu anim
CAF Women's Champions League wafu zombie tournament no meno ka say ashase na Endra Hazakes ladies elbow mo first game omoni Omni Sports omo fi Burkina Faso eribani obi antumi anhye bi 0-0 NAPM na omo next games no say NTA nyame adoma ukwada di anim no omoni Endo Queens of Nigeria enebebo ena afenso memre da ebe no omoni AS Grandi a omo fi Niger ena de bebo ni ede wonsam edi ama Division 1 League Super Cup no na watwi ena finance no etodwa na Vision FC anhyebi Oko United anhyebi yede penalties na share so no ena Vision FC Eshenson ema Oko United Eshensi amene okase bobo kwa FN Vision FC omo no maji afi Division 1 League Super Cup no edi esi omo nanso a yede wonkomo edi atu anim Gbese manche homo charity peace cup no eba so ye born 90 minutes ewie no na has ashebako Heart of Lions so ashebako ye the penalties eshe so no na has eshe nwotwen ema Heart of Lions eshe so a me no ka say gbese manche homo charity peace cup no bobo kwa fen Heart of Folk ena maje ediesi omsre so na Abubakar Watara coach ede ma Heart of Folk o si inde no gbese manche charity peace cup no maje no inde a beginning of positive things eba be wiemu e wo boboko a ye friend House of Folk akachi a ye de won komo e de atu anim na House of Folk so officially no omo appoint former media ma omo assistant coach a ye friend Yaw Amankwa sende Yaw Amankwa emra no be new assistant coach from boboko a ye friend Accra Heart of Folk ere wonsam e de tu anim enche bia league no e be hye teams no e bo friendly matches Kumasi Asante Kotoko dano ada omo chi boboko friend Rainmakers ebo me kapolopoli miensa emo mutumi timu baako na Kotoko goals miensa no Abet Amo ashebako Peter Amidu shebako na Dauda Sakanso eribako kanwa yere wonsam eri atuanim former Kumasi Asante Kotoko omo assistant coach your friend Abdullahi Ghazali meno ka say orem a boboko a your friend Baseke Holy Stars akache na wakwakwa new coach eri amama yere wonsam eri atuanim enchebia CAF Champions League no baso Samates ejina Ghana nemo na ndro mu kopiem Togo any Togolese champion a ye from Asco Dikara the friendly game back edi boni area chiri no Asco Dikara anshebi Samates enso anshebi a ye de won some edi amount Accra Lions a confirm say omo midfielder ye friend Dominic Aponsano and they oma transfer no edi akopiem Georgia Premier League side ye friend FC Dila Gori no ho na Brantia ye friend Dominic Aponsa ekwakosi na kan edi won some edi atuanim Sansona Inswateman FC HMA 16-year-old attacking midfielder your friend Michael Balak Akano oma signing from Rumak Soccer Academy 3 years contract and omodi ama branches sombre na omesia kan fama yere wonsam edi atuanim Adriana Stars and so any omu goalkeeper your friend Yaw Ansafo Fro omone no apati wesa abrante di na nichem baby fofro Sansona Mediama SC Loni left backer your friend Kofi Asma the ama Togolese Premier League sider your friend Asco Dikara 4 months loan and abrante your friend Kofi Asma ekwakobo wa yere wonsam Hedi atuenim na ebusia yenremu nkrofon kroso na ya monitor emfamadia Paris Olympic Games no abana wiye endra na crossing ceremony no eba so na uram football na emema na third and fourth place no omaya ya friend Morocco Egypt ebom eka insia a omentumi antinti Morocco na age bronze medal no edeko final no na France ejiji omani ema Spain ebom eka num omotimu miensa entime no kase Spain so omaji gold medal na omedeko emano afem no third and fourth place no Germany Spain bomb kabako omentmante into Germany mano and a bronze medal no edekwa yede won some area to anim and a man final no USA Brazil bomb kabako omentmante into USA and a gold medal no okay Emahais Chelsea former coach no formerly no ono and the USA for a gold medal na yede won some edi atu anim na standing no say enekwe mechema Olympic table no say enekwe USA edikan 126 total medals and omutumeji gold 40 nomaje silver 44 na omaje bronze and so 42 etwa so China to so mieno 91 Japan to so miensa 45 enyumre ya ba ni aka chibia na yerebe to so edi amao England Community Shield and so no Manchester City Taylor team no
and almost bomb 7-6 on penalties after say na aya 1-1 no and I mean ka say Man City aji community shield no at the SEO na so na brantia your friend Nico Williams Barcelona fueni abre so mo be fa no e na fi Athletic Club Bilbao na so report Urbanisa branti ye di Jesse number 10 no amano e wa Athletic Club Bilbao intimi akika ko e It's official. DLFM 106.9. Barcelona for no It's official. DLFM 106.9. ye nyina we so na agudie mu nsema ye boabo no e di ebesomo yam fancy me amedi agudie mu nsema ne ban no dia meje so no e ya yensu ano de share Upper KGH the Blessed King Isaka wa Shama Washington minchiao yet waka sebono eso na kade ankatika mu ewa ha na me entimu form na Brapani Charles Mante and was DLFM 106.9, the only station to get abreast with time and current affairs. Americans in the diaspora are grateful papa yenso Brapani ya da sepa no se kasebono enamu agene hontre ha prekese jane du kasebo efri ko TNT agene ho afiefie mu nyina wo US Montreal so nyame won hira wo pa Brapani se wo de kasebono enamu ya da se na Hansen Diodu was a kasebono edem ewa dansoman Atomic Hotel ya da se ana Realito Digeoga wano to see we take kasebono pam edi free dodowa Rama Town and so ya dia si champion ko fitel ade ko Facebook no eso akenkanfo mienu edia mejeso Ghana Star Card ya meeting kura wo Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy Yosofo Penia enwesra edwame na okonye sorisi we birthday kese pa enko enfama Francis Papa Kumsin inti ko fiu beboa me na we project na picture na Facebook no so man Papa Kumsin oye news anchor ewo TV Africa news anchor ewo TV Africa kan no no ye SRC president ewo Multimedia Institute of Ghana MIG inti Papa aha ono ena da Facebook no so no inti Papa ena ye wa wudai jazen ye DL kase body ya ka kire onyina se twede ampo nyankopon no ompeja na onyo kese oma ngwesra no enye kese na adom no nye kese na ade pa bia wa hyehyɛ wa fie we mu no oma wonsa enka bi pa ndi we ya woda kese ya de ma Papa Kumsin ya fa so sa afei dia onware mayen Papa afei Okogyeabour Ocran news editor DLFM 106.9 wo kire mu afei bo moden se obetinya ware na janka ye pon ya na ye ba fie mi di dolof a change so anware ya be ha me anti Papa the best reward yakubo ya de ma fiwi bo modern say obe ware ya tam de konti ya du lesi usu kwa na me ye na champion nyom